megalayapost.news. Menteri Rangba Kajelau Konrad K. Sangma menta kesengi ulakular ban ai halu san paulak tengka naga Chief Minister Special Development Fund bat kumju ru naga MBMA bantai ka office turikam jong kesenjuk kirangba snong kabalat mu bantai ha ka snong yomolong Hariboy district ha ka jingelang jong kesenjuk kirangba snong kabalalong menta kesengi ha parish hall hanongpo ha ka te jingelang la sakhiru da ka jingdon lang ba perstun tensong sembut Menteri Rangba Kajela Timothy D. Shira Menteri Ketenat Jungokai Pertai ba sustenance sotun Menteri Ketenat Sin RD KMLA Kariboy Bakantup Yuba Charles Marngar Meral Bon CM Celestine Lengdo Haka Jingdon Lang Abilash Barnwal Deputy Commissioner Kariboy Kekong BL Pakanten Director Ketenat Tourism Giri Prasad SP Kariboy Bat Kiwi Kihe Officer Ka District Uba Bibi Makdo Chairman Kasenjung Ba PB Seliang Sekretari Lembat Kispa Ngut Kirang Ba Snong Nakaleng Kedong Riboy Nakaliang Kasenjung Kala IT Ru Dakador Khas Hau Menteri Rangba Halor Sibun Kijing E Katem Riboy Bat Kajingdon Kamba Kmat E Bakantup Ika College Sorkar Hanongpo Kabadan kam e namar kajingtu kisamla puli syaki jakasor ka rehabilitation center jong ka sorkar bante lakam bat sumare ki bekerni hagi jingdi buat kayau na kamta ki sunyang bat bante lakam ya kador ban kershan ru ki nongri sunyang ka them riboy bante ya ka office trikam ka seng hayau molong ban penklan bat penbun ki nong trei ka tenat MECL namar ka jinglip boarding kha ban ya dai ki sunong khasi hakithan khaput kum hablok tu na ka jingsha kantup sya ka jela asam bat ban penben no mardor yau put usam ka jela nalor sibun kiwei pan ya di Jakarta Rekam, bagi Jakarta Pulih, aku macam dibuat begini. Kemudian kau, kini kerja kawan nak benda berkumpul yang di Jakarta Pulih, hak abis berkumpul yang kejingan setiap hak yang dibuat berkumpul. Kemudian kau, dilaku yang kerja kawan nak sorkan makalera berkumpul yang awal government college hamil aku nampak. Lembaga Jingdon Jongka Government College full project nomor Government College Jakarta Pulih kapasispa lebih bisa kesorkan kanyana yang di kena pulih ini baki nama berkan kesor sudah lagi cabar berjalan ini kita di poin berikut poin kapan hari ini partai rakam yang di kejimroy berkaitan nanti jom ini ki kursana ki bahang alani ki bangan akai cicak te satu haudro yang ini makani nakalian jom kasenju ini baladon kapor kaladon kam lagi don kam bandar no awe ki rehabilitation center lagi kecaka manyo kawanku yang kita drop lagi nak kamata manyo ke semua kemudian akawe kani nunggu nakalian bersoka akan bu awe kecaka nak kamata semua ini habo kani kami buat district ini. Kapal lepas, nak berkumpul yang kakam rijiri, hamta mereka berkayu, jom di siang, bagi siang. Nak yang jom kesujuk ni lah tempat yang usiang pada kesokan negara, makanya pan Cina dengan buku kayu, kabupaten yang akan berjum temai pemerintah, hakawa hati kayu. Kabupaten akan berjum temai pemerintah, kanya yang kilometer nomor jiri jadi kalau dia abadi isian dijuki habis dong tahun dijuki kapasal nakanya jom sejuk nak kita kaji suk berpenterikan bantu ekipat kita kalau kepat usia berkurang bantunya kawin ke office mereka berkurang jom sejuk hanya buat yang bolong kepadanya jom usia 5 menit berkurang bantunya berai mereka yang sejuk. Kamat terpukul nantapan kalau mahu ini pada negeri Cikuko jom kapol elektrik. Tetapi yang jom ke sejuk ngisam pada Cikuko jom kapol elektrik kadang nama kaji duna pada ki nomtre lagi di Mesudul di baterai mampu KMCL. Tentang beraya untuk Mesudul kapus layaklah. Nerdon sudah dijemput rumah. Tetapi yang jom ni dilawan sorkan bagi berkumpul yang mereka jemput yang diberi apa mereka dalam spesial bagi juga engineers beri baik hari Sabtu bicara di prepare
kenal pakabon legislatif kan yang kan biar hak mereka dibuat ini berkuai. Kamu kata kaji kawa John Kesunjuk, gubernur Kemiliku kalau badai bantuan kajakna ai jingkai hak ini bantuan terbit yang ada skill development. Kawa kena kita dikasap kapel joki kasap kapol joki tinggal dalam pada kowe standar institution ambil yang boleh state kena bingkul sama di sini gibran yang kasap gila tertib isu hata jaga jikuli kepala penolong IIT lagi ke ITI kepala kami ini pas kerja kok jom kerja di commission ada yang bersetuju apa tu siap mendorong bagi pak review lagi pak yang kali jalan mission nasional kita begini nama pukul mentah tidak pun mission kali ke projek kalau terlibat akan balapun sampai karena kami kena mission kita begini kamu pun mentah dari logistik kumengikir bah ada dari logistik kepada kecipuan malaria Jona kata kami porliur tidak lagi juga sejuk lagi lengkap menghadiri bendon yang distrik malaria office hakaman kista di dokter kila banbe banbadiana nak bertabaran di kaum yang di Jepang malaria hari distrik kejuni detek nama kejina pula nami nama hospital banbe singkaka sampai lagi bola mereka kalau cuma yang di jogi nomor sosial kejuni di kota di kepak di kota badiana banbelio yang away ke distrik malaria office hamil apoi distrik kamu pun nama apa? Kalian bersetuju kepada yang masyarakat beliau berdiri berdono super teknik engineer dari USC John Obribek yang ada kapil biru marco begitu usok di belu John Shop di lagu ini dikumpul kita ini pat kerjanya ini pat ikut kesana lebih ke USC pada tahun Silong Circle di kali kalau jika jika baik seorang kakak boleh berjaya bersih benar kapal pun buat lainnya karena kalian beristrik kalian bersejuk jika pak seorang bagi berdono yang office jauh super engineer biru hamil apa di distrik kapal rio akan jika pak yang seorang berbentuk sampai ke distrik administratif administratif lagi ke civil subdivision apa blok nama kini ke blok kali ke blok yang di blok 2 hakama kinong song makin ke blok 2 kumba nerpo kilometer ke Marambe tangga kepada English verification section ko kali jike apa unta di tempat yang serta kanyana kata penyok yang administrative unit hati blok lagi yang ke civil subdivision nama orang begitu has taken this initiative and the opening remarks by the President has laid down this belief and this foundation on the basis of which our society has moved forward and sustained for decades and for centuries is to trust our traditional institutes, work closely with them, and as mentioned by one of the speakers, work hand in hand. The government, the society, the traditional institutions, and the public at large. Let me assure you that we will continue this bond. We will continue to work together. We may be in different positions. We may be in different posts. But our goal is the same. Our mission is the same, which is to serve the people of our state and to be able to make a difference in their lives. All the different points that we have mentioned today, I have tried to respond to some of them earlier in the CN Connect program and the interaction we had. There was one important program that was discussed in my office last time, which was regarding the office of the Sinjuk Kiran Rashman Gregori, which was again mentioned in the memorandum today. We didn't get a chance to discuss about it,
but maybe this is the right time for me to reply to that. And I'm happy to inform all of you that Honorable Deputy CM and myself have decided together that we will be sanctioning 50 lakhs for the construction of this office for this Institute of Ashram Levoy. I know it's not enough, but this is a contribution from our side. Partially that will come from my CM SDF, that is the Chief Minister's Special Development Fund, and we will do it in convergence with MBDA. But as I said, the 50 lakhs will be provided in 2 different convergence schemes, which we normally do for most of the other organizations also. But as I said, I hope that this will be enough to really start the work that you have. And once you have an office, I'm sure it will be a very, very important space for you as traditional heads and as a key player in society to then be able to work in a much more dedicated manner, much more organized manner, and a much more systematic manner to continue serving the people of our state. Regarding the different aspects of tourism, we are all aware that tourism has been a critical part of our growth story. It is important to remember that tourism is not about just one particular event or one brand or one particular project. Tourism is a complete ecosystem. It's the branding of a state. It's different stakeholders working together to achieve the larger goal. It's not just the government alone or the hotelier alone, but it is also the person working in the restaurant who serves the tourist who comes in. It is also the driver of the taxi who is driving the tourist. It is also the cook who is cooking the food for the tourist. Every single person has a role, responsibility, and an impact on the tourism sector in our state, because it is the brand of Meghalaya that we are trying to promote. MeghalayaPost.news